Evo, poštovane dame i gospodo, polako se svi priključujemo na današnji webinar vezano za sharing economy kao ključni poslovni model današnjeg doba. Ja puno neću o samoj temi, to će Milan Horvat, naš današnji moderator današnjeg panela. Ja bih se samo zahvalio prije svega svim našim panelistima što su odlučili danas podijeliti nekako i svoje znanje i svoje iskustva u tom području koje već postoji neko vrijeme i na globalnom tržištu i kod nas, ali je u velikoj ekspanziji u raznim industrijama, između ostalog tako i u financijskoj industriji. Ono što se zahvaljujem svima vama na sudjelovanju. Sam panel će trajati sat i 15, maksimalno sat i pol, ovisi od interesa i pitanja. Slobodno postavljajte pitanja putem Q&A, putem chata. Nema mogućnosti postavljanja pitanja kroz Raise the Hand, tako da će moderator odgovarati na vaša pitanja, panelisti isto, da li usmeno, da li će odmah otipkati, to ćemo vidjeti u hodu. Tako da evo, budite slobodni, komunicirajte, pitajte, razgovarajte, šerajte iskustva i hvala puno na vašem vremenu što sudjelujete s nama. Milane, izvoli, floor is yours. Hvala lijepo tome. Lijep pozdrav svima koji ste nam se pridružili i ovdje također zahvala panelistima koji su s nama. Samo da ukratko predstavim, to je gospodin Dejan Kovač koji je lead project manager na sveučilištu Princeton u Americi, Ratko Pesek, osnivač i direktor tvrtke Qmini iz Čakovca, gospodin Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda i predsjednik Udruge za mirenje, i naravno Ivo Špigel, dojen, suvlasnik i član uprave Perpetuum Mobile. Cijela ova ideja tog sharing economy webinara je zapravo, kad se vratimo unatrag, krenula meni jednom asocijacijom na naš davni razgovor u jednom društvu koje je bio Ivo Špigel i ja, i gdje smo pričali o tome kako svako od nas razvija neki svoj biznis, neki svoj mali posao i to gradi. I onda je Ivo rekao da za to postoji sjajan izraz koji on često upotrebljava jer se puno puta sreće s tima, a to su ti otoci izvrsnosti. Taj razgovor je bio prije 15-ak i više godina kad smo o tome svemu pričali. U međuvremenu se sve to drastično promijenilo i ti otoci izvrsnosti su nevjerojatno puno počeli surađivati globalno, lokalno ovdje kod nas. Pa bi ja zamolio Ivu da malo on uvede nas u priču što je ta tranzicija iz tih naših otoka izvrsnosti koji smo sada počeli komunicirati međusobno i pretvarati i stvarati nove proizvode. Inače, Ivo je jedan od prvih privatnih informatičkih poduzeća osnovao i to je Perpetuum Mobile. Sudjelovao je u mnogim pionirskim projektima na internetu kao što su prvi portali, prvi web shopovi, implementacija naprednih IT tehnologija. Već od 1993. godine piše i kolumne i knjige, predaje na Algebri i jako je posebno angažiran na razvoju startup scene. Prema tome, Ivo, čujemo malo to iz tvog iskustva, kako ti gledaš te tranzicijsku promjenu iz onog našeg individualnog u ovo sada surađujuće vrijeme? Puno hvala Milane, hvala lijepo organizatorima na pozivu. Čast mi je u ovakvom društvu malo popričati o ovoj izuzetno važnoj temi i naravno veliki pozdrav svima koji su se uključili i koji nas prate na webinaru. I puno hvala na ovim lijepim uvodnim riječima. Pa mislim, mi kroz razdoblje razvoja informacijske tehnologije zapravo gledamo nekoliko, ja bih rekao, valova ili ciklusa gdje tehnologija sve više i sve bolje omogućuje ne samo suradnju među kompanijama, nego zapravo na neki način postavlja, rekao bih, ono što se kaže na engleskom level playing field. Dakle, tehnologija omogućuje kompanijama iz malih sredina, kao što je Hrvatska, kao što je Čakovec ili Zagreb ili Varaždin ili Jelsa, da zapravo iz tih malih mjesta napravi globalni uspjeh. Ne treba uopće spominjati, ali možemo spomenuti malo mjesto Istarsko Vodnjan, iz kojeg smo nedavno vidjeli da je Infobip napravio $200 milijuna dokapitalizaciju svojih biznisa. Krenuli smo od pojma zapravo sharing economy kao naslova današnjeg webinara. Ima raznih načina da se to prevede, ali jedan od onih koji meni se sviđa je skovao Željko Ivanković. On je to nazvao ekonomija uzajamnosti. I ona u svakom slučaju podrazumijeva različite oblike umrežavanja i suradnje među kompanijama različitih vrsta i veličina
i u tom smislu se nastavlja na nekakve različite prethodne cikluse digitalne transformacije, pa interneta, pa onda client-server tehnologije i tako dalje. Milane, ovaj izraz koji si spomenuo i koji nas dvojice tako rado komentiramo, otoci izvrsnosti, je na neki način nešto što bi ja rekao da je proizašlo možda kao neka antiteza toj stalnoj mentalitetu atmosferi kuknjave koja vlada vrlo često u Hrvatskoj i na ovoj regiji cijeloj. Dakle, ništa ne možemo, sve protiv nas, političari su zli, okruženje tako i tako. Često tu naravno i istine, ali mi vidimo u Hrvatskoj na različitim razinama, od sveučilišta gdje ima sjajnih profesora i fantastičnih projekata, od našeg gospodarstva gdje iz jedne relativno učmale sredine niču zvijezde, što manje, što velike kompanije koje postaju međunarodno stvarno relevantne i upravo izvrsne u svom radu u najrazličitim sektorima, pa do startup scene koju si spomenuo, gdje zapravo domaći naši startupovi koji nastaju u Hrvatskoj, čim malo jače sazriju, postaju dio jednog globalnog ekosustava. Dakle, prvo prije svega europskog ekosustava, dakle ekosustava europskih tehnoloških kompanija koji je vrlo dinamičan i vrlo zanimljiv i kojeg ja osobno možda nešto više pratim nego primjerice američki ili azijski. Ali karakteristika je tu također dakle, da se sve te kompanije međusobno umrežavaju. Razmjenjuju iskustva, razmjenjuju modele, uče jedni od drugih i to, kako sam rekao, na globalnoj razini. Dakle, jedan hrvatski startup ima puno više zajedničkih tema i zajednički problemi ih muče sa recimo nekim startupom iz Belgije, Švicarske ili Nizozemske, nego što ima sličnost s nekom domaćom tvrtkom koja se bavi nekim sasvim drugim poslom. Tako da su u tom smislu zapravo tehnološki ekosustav i ekosustav startupova koji mogu biti manji ili veći, ne znači nužno su svi oni jako male kompanije, je na neki način, rekao bih, otočje, odnosno arhipelag često izvrsnosti, iako naravno svi znamo da poduzeća u ranim danima su riskantna i da statistički gledano kako među startupovima, tako i među svim poduzećima veliki broj onih koji tek nastanu neće izdržati godinu, 2 ili 3, ali oni koji izdrže se često nerijetko transformiraju globalne lidere u neko koji je stvarno u svojoj domeni neka referenca. Evo, toliko možete... Hvala puno za uvod. Ja bih gospodina Kovača zamolio da nam malo pojasni, odnosno približi tu svoju, s obzirom da je on vrlo angažiran u međunarodnim svojim iskustvima, edukacijom, projektima i tako dalje. Evo, mogu reći, njegov područje su javne politike i mikroekonomija i surađuje zaista sa vrhunskim kako ekonomistima i politolozima, od kojih su neki i Nobelovci. Gospodine Kovač, koja je ta razlika koja se događa vani, dinamika, brzina? U čemu je razlika između tog razvijenih svijeta i onog što je kod nas i gdje su te dodirne točke i gdje je naš prostor za cijeli taj razvoj? Dobar dan svima i hvala na pozivu prije. I velike mi je čast što mogu podijeliti svoje ideje s vama. Pa evo, čisto usporedit ću vam moje iskustvo u SAD-u i s obzirom da veliki dio mog rada su upravo temelji na stvaranju optimalnih ekonomskih politika da možemo izvući maksimum iz oskudnih resursa i to je jedna od osnova sharing ekonomije, da su resursi oskudni, da se pokušava dostići maksimalna rentabilnost njih. Što se tiče SAD-a, našao sam neke podatke za SAD. U 2014. u 5 sektora, putovanje, car sharing, financije, zapošljavanje i streaming, sharing ekonomija je imala samo 5% učešća. Što se sada uslijed krize i uslijed četvrte industrijske revolucije očekuje se da će taj postotak sharing ekonomije u ovih 5 vrlo bitnih sektora porasti sa 5% do 2025. na čak 50%. Znači, sigurno su globalni tokovi idu ka povećanju udjela sharing ekonomije i tu izuzetno vidim priliku Hrvatske, jer evo, kao što je gospodin Špigl fino prokomentirao, da on ima puno više poveznica sa nekim europskim firmama nego sa lokalnim firmama, čisto zato što ih zajednička domena poslovanja povezuje. Jedna bitna stvar isto za pomenuti, recimo da skoro 162 milijuna ljudi u SAD-u u Ujedinjenom Kraljevstvu sudjeluju u takozvanoj gig ekonomiji. Što je gig ekonomija? To je pojednostavljeno ekonomija gaža bi nazvali, da se firme okreću više
u 4. industrijskoj revoluciji prema projektnom orijentiranom menadžmentu. Znači više nisi plaćen po 8 sati rada na poslu, nek si plaćen isključivo po učinku. Znači ostavlja se varijabilni dio unutar kompenzacijskog menadžmenta. Za Hrvatsku, možemo to sad, daću prvo podijelio bi to na ekonomski, financijski i idejni okvir, jer kao što je isto gospodin Špilver rekao, da bi imao uopće startup moraš krenuti iz tog jednog idejnog modela. Pa evo ja bih usporedio dvije stvari koje sam iskusio na vlastitoj koži, dva modela. Mi na Princetonu imamo jedan tip modela inkubatora koji su u principu transfer znanja u svojoj najranijoj fazi u jednu komercijalnu razinu. S druge strane, za malo sam završio na Cornellu jer sam bio u konkurenciji, pa na kraju sam ipak ostao na Princetonu, jednog drugog tipa inkubatora. A razlika između ta dva inkubatora, odnosno oni to zovu kao instituti za razvoj umjetne inteligencije, je što Princetonov ima postojeće firme koje su se uključile poput Amazona i Googlea i vi onda kroz svoj studij već dobijate vrhunske stručnjake koji su relevantni u području i koji su već u praksi i od svog diplomskog, poslijediplomskog i postdoktorskog usavršavanja radite na nekoj ideji koja se može komercijalizirati unutar patenta gdje ste vi zaštićeni kao znanstvenik i istraživač, a danas sutra može biti dio Amazona ili dio Googlea. Drugi oblik koji postoji modela koji je taj Cornell koji se meni više sviđa. Oni imaju sistem da vam daju novce putem Business Angelsa na postdoktorskom usavršavanju da vi razvijate sami svoju firmu. I vi, iako ste inženjer ili ste programer, dobivate još tamo adekvatna znanja gdje vam najbolji ljudi sa njihovih MBA-a predaju, da vi sutra kad razvijete svoju ideju možete sudjelovati, participirati u tržišnoj ekonomiji. Znači ovo su dva modela koja bi mi mogli iskoristiti u Hrvatskoj. Prvi model je da ih integriramo firme unutar Princetonov model unutar postojećih sveučilišta i da vaši patenti kao znanstvenika ili inovatora budu dio velike firme ili da imate drugi, da imate seed money kroz Business Angelse koje dobivate, da idete sami na razine mikrofirme da probate na tržištu. Znači, ja iskreno mislim da ovaj Cornellov model puno bolji za Hrvatsku i evo sad radimo nekoliko inicijativa da pokušamo tako nešto pokrenuti više prije sa privatnim sveučilištima u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Prije nego postavim sljedeće pitanje, ja bih samo zamolio da se pusti anketa prva koja govori o tome da li smo koristili ili nismo to koristili, da bi mogli poslije te rezultate prokomentirati. A moje sljedeće pitanje ide gospodinu Srđanu Šimcu, koji je predsjednik Hrvatske udruge za mirenje i puno ljudi me je pitalo zašto sad taj dio tog svijeta unutar biznis svijeta. Ali iz mog životnog i poslovnog iskustva ja mogu reći da je jednostavno ista sila, isto znanje, isti princip vlada i onda kad se ljudi mire i onda kad ljudi surađuju. Pa bi evo ja gospodina Šimca koji je zaista ekspert međunarodni u mirenju, član je mnogih uglednih međunarodnih medijacijskih organizacija i sam je na listama medijatora i u Washingtonu, Londonu, Beču, Rimu, Moskvi i Beogradu, da nam malo više približi taj svijet mirenja, odnosno koliko on zapravo kroz taj surađujući dio brzo rješava probleme, zapravo stvara nam novu podlogu za posao. Hvala Miljana i pozdrav svima. Hvala vam svima na vašem vremenu koje ćemo danas iskoristiti zajedno. Drago mi je što ste baš tako počeli. Znači, ja dolazim iz svijeta rješavanja konflikata i sporova, prvo suđenjem i arbitražom, a onda medijacijom koja je, osuđujem se, najsnažniji, najefikasniji način rješavanja svih problema. Zašto u suradnji, zašto u biznisu spominjati meke vještine? One se potpuno kao ljudske vještine zanemaruju kako u svakodnevnim odnosima, osobnim, tako i u poslovanju i svi dajemo naglasak na profesionalne vještine, znanja, poslovna, upravljanje, organizaciju, banke, novac, a nitko ne razmišlja o tome da samostalno ne možemo puno napraviti
I zato nam trebaju drugi ljudi. I zato se javljaju ovi poslovni, novi suradnički modeli koji su zapravo rezultat ljudske nevjerovatne prilagodljivosti na nove okolnosti i u kojem se ljudi povezuju da bi sa svojim znanjima, sredstvima stvorili potpuno novu vrstu usluge surađujući u kreiranju nečeg novog i kasnije u dijeljenju uspjeha u tome. Da bi u tome uspjeli, ljudi moraju surađivati, odnosno pravilno komunicirati. To je nešto što je potpuno zanemareno i mislimo da smo mi svi kao ljudi već znamo komunicirati, razgovarati, slušati. Kad malo pogledate, jako malo o tome znamo. To nisu vještine koje su nam dane rođenjem. Na njima trebamo raditi, odlučiti da ćemo ih koristiti. Mi ljudi se u pravilu uopće ne razumijemo. Pravilo je da se ne razumijemo u komunikaciji, a pretpostavljamo da smo se razumjeli. Znate, da bi drugoga razumjeli, morate izaći iz svoje vlastite glave, svoje perspektive i odlučiti i uložiti trud da razumijete drugoga i pri tome morate vrlo birati riječi. Pored toga morate izabrati ton riječi na koje koristite i najvažnije u svaki tu riječ i komunikaciju unijeti osjećaje. Jedna od najvažnijih stvari je učiniti osobu s kojom razgovarate da se s vama osjeća kao najvažnija osoba na svijetu. Ako malo promislite o tome, to nije tako teško. Što je teško? Teško je slušati danas nekoga. Danas se komunikacijske vještine smatraju najvažnijim vještinama, znači važnijim od ovih tvrdih vještina, a slušanje je najvažnije među njima. Zamislite, kaže slušanje, pa slušamo svaki dan. Zapravo mi nikoga ne slušamo, slušamo samo sebe, samo pričamo o sebi i drugi nas ne zanimaju. Moja je poruka, ako želite uspjeti u suradnji, u svakom odnosu, prestanite biti interesantni, već postanite zainteresirani. Nitko neće biti zainteresiran za suradnju s vama ako se vi prvo ne zainteresirate za druge. Što znači slušati? Slušati znači voljno odlučiti da ćete biti prisutni za određenu osobu, da ćete je slušati s namjerom da je razumijete. I prestanimo druge uvjeravati u naše gledišta i stajališta, jer je jedini način da izložimo drugoga našim stajalištima i da dođemo do suradnje, da se prethodno razumijemo suprotna stajališta i da iz dviju priča, istina i pogleda stvorimo jedno zajedničko novo rješenje. Shvatiti razloge drugačijeg mišljenja, slušati druge s kojima se apsolutno ne slažete i pri tome ostanete mirni, to je jedna od najvećih moći koje možete postići u ljudskoj komunikaciji. Jedna od najvažnijih stvari u komunikaciji kojim se ljudi drže nesvjesno, to je reciprocitet. Mi doista, bez da mislimo o tome, vlastitim ponašanjem utječemo na to kako će se druga osoba ponašati prema nama. Prema tome, ako smo ugodni, uljudni, ljubazni, ulažemo u odnos, dobit ćemo sve to nazad. Ako smo agresivni, ako ne upravljamo svojim reakcijama, ako stalno vjerujemo da smo u pravu i taj svoj osjećaj u pravu namećemo drugima, dobit ćemo još agresivniji odgovor koji je zapravo put prema prekidu suradnje, a kako je kolega Ivo govorio, čak i mladi ljudi i drugi na samom početku biznisa sa sjajnim idejama prestaju brzo surađivati, najčešće zbog komunikacijskih razloga i svojih osobnosti kojima nisu uspjeli vladati i onda je došlo do propasti sjajne ideje. Evo neka to bude mali uvod. Hvala lijepo, Srđane. Ja vidim Ratka kako se smije, s obzirom da nas dva puno komuniciramo, a on zna da ja već od početka svoje karijere prvu, jedinu i najvažniju stvar na kojim sam uvijek inzistirao kod edukacije svih ljudi je komunikacija. I uvijek sam tvrdio i dalje tvrdim da je komunikacija nešto što i teretana. Možeš bildat mišića, možeš bildat svoj communication skills. I ako to sebi u glavi posložimo, nevjerovatne su razlike u onome što ćemo postići.
A to sam i naučio radeći sa strancima koji su u tome nevjerojatno educirani. Ja nikad nisam sreo nikog iz inozemstva radeći s njima ko u tome nije jako, jako dobro educiran, a nas sam relativno malo i rijetko ljudi sreo. A s obzirom da je tu Ratko s nama, on taj sharing economy živi eto, od kad je u biznisu, nakon što je osnovao Qmini, nakon što ga je preuzeo, nakon što se bavi web tehnologijama, grafičkim dizajnom, internet marketingom. On je jedna od onih osoba koja vas savršeno razumije, imate taj osjećaj da vas savršeno razumije, i već vam je pripremio neko rješenje za to što vi hoćete, iako recimo se meni često dogodi da ja još nisam siguran da sam mu suvislo objasnio što me zanima i kako bi mi surađivali, ali on je već taj koji je ili barem nešto na tome radio ili recimo imao neko iskustvo ili se educirao i radio na tome. Pa reci Ratko, kako izgleda taj svakodnevni život nekog iz mlađe generacije koji nije kao Ivo i ja razvijao se iz otoka izvrsnosti u nekakav danas moderni svijet komunikacije, nego ga živi doslovno od prvog dana. Dobar dan svima, hvala vam što ste me pozvali. Lijepo pozdravljam ekipu s druge strane koja nas sluša. Pa u biti ja sam silom prilika ušao u taj sustav sharing ekonomije. Mi smo počeli kao tradicionalna firma, naravno, tamo 2006. godine krajem. I onda je sve bilo divno krasno, startup firma i onda smo rasli smo na nekakav tim od 15 ljudi, 200 klijenata možda koji manje. I onda svaki pravi poduzetnik moraš jedanput ne propasti, ali morate se dogoditi nekakav krah, pa smo i mi imali jedan krah u kojem smo prek noći doslovce morali otpustiti 10 ljudi i našli smo se u jednom praznom prostoru koji je trebalo popuniti. Klijenti su ostali, a trebalo je odraditi tu silnu količinu posla. I onda smo u zadnjih nekakvih 10 godina polako, kontinuirano razvijali sustav gdje imamo mrežu u biti koja je i osnov sharing ekonomije, koja s jedne strane ima potrebu, to su naši klijenti, a s druge strane ima izvođače koji su ili tvrtke ili pravne osobe, nekakve ili fizičke osobe čak. I to je po meni super. Spomenuo sam network. Network ne funkcionira bez platforme. Danas je IT otišao poprilično daleko i stvarno nema razloga da se ne napravi nekakva kvalitetna platforma. Rekli smo bez reklamiranja, ali moram spomenuti, mi radimo sa Productivom koji nam omogućava da u biti hendlamo sa 3 ljudi bazu od skoro 150 klijenata, besprekorno i mislim da su svi zadovoljni jer da nisu ne bi ostali s nama tak dugo. Uostalom, evo i s vama smo prije par godina počeli neke stvari raditi. Prvo small scale, pa smo onda to malo povećali, pa smo na kraju došli do suradnje gdje po 5-6 firmi radilo na jednom proizvodu i mislim da je to bilo ok, na kraju izvedeno. Da, zanimljivo. U tom slučaju gdje mi radimo, meni je to sjajno. Ja sam nekad bio direktor holdinga koji samo u financijskoj branši imao preko 500 zaposlenih sa 30 firmi u 8 država, a danas nas ima 30 zaposlenih, surađujemo sa jedno 12 čini mi se firmi iz nekoliko država, recimo evo jedna od Qmini, ali imamo ih i iz Slovenije, neke su iz drugih daljih i jednostavno smo stvarali tu priču skupa i to je ovaj dio gdje smo recimo na jednom proizvodu u kojem sad Ratko priča zaista uključili kolege, partnere iz Slovenije, čak 2, jedne i 2 ili čak 3 čini mi se iz Hrvatske i svi skupa radimo zapravo zajednički proizvod koji šeramo revenue, a ne kapitalne vrijednosti i tako dalje. Hvala Ratko, evo, budem se vratio još malo na ta tvoja iskustva. Može. Ja sam htio pitati gospodina Kovača, u toj infrastrukturi koja je bitna za sve nas da bi mogli to dobro odraditi, šta vi vidite u tom ekonomskom okviru, osim ovog dijela koji ste nam ispričali da bi mogli utjecati na edukativni sustav i prilagođavanje, ono što bi bilo neki mali pomaci koji su dnevni, lagani, a da se cijela priča počinje brže događati? Pa prije svega ono što ljudi ne znaju, što sam ja tek nedavno saznao, prvo moraš krenuti normalno od ideje. Mislim, ja sam više ekonomika obrazovanja i transfer tehnologija. Znači, kako ćemo ideju komercijalizirati. Znači, to je osnovna stvar gdje mi zaostajemo za svim razvijenim zemljama svijeta.
Iznenadit će vas jedna statistika koju sam saznao prije 2 godine slučajno, to mi je kolega rekao, da mi u Hrvatskoj imamo više pobjednika na prva 3 mjesta u STEM području na univerzijadama nego Ivy League sveučilišta koja prime svoje studente. To je bilo fascinantno. Ja to nisam najavio, sad smo imali jednu djecu koja, znači, djeca, ovdje postoji tradicija stvaranja inovatora, počevši od praere do Nikola Tesle, do danas ljudi koji rade. Ali poanta je od 2 problema kod nas. Kako zadržati taj visoko vrijedni kapital i kako iskoristiti njihov inovativni kapacitet i komercijalizirati ideju. I u tome mi zaostajemo upravo za svim razvijenim zemljama svijeta. Počeo sam možda ovo malo prebrzo s ovim da kažem, nisam dao kontekst s ovim. Kako se to događa na razvijenim fakultetima. Znači, vi prije svega ili ste u jednom modelu gdje ideju dobijete da radite na projektima od svog diplomskog početka, radite na projektima i iskušavate se paralelno u industriji. I kad dođete do razine da imate svoju ideju, tamo postoji dovoljni financijski okvir ili seed capital da vi možete tu ideju komercijalizirati. E sad, zašto sam rekao da su ova 2 modela vrlo zanimljiva. Kod nas je svojevremeno bio onaj centri izvrsnosti su bili jedan dobar projekt. Ne znam u kojim su fazama pojedini, vidim da neki jako dobro napreduju. U Hrvatskoj mi svi očekujemo da ćemo mi riješiti nešto sa zakonom. Mi sa zakonima nećemo riješiti jer je ekonomska politika u Hrvatskoj se ne može riješiti top-down approach. Moja percepcija za Hrvatsku i rješenje za Hrvatsku da je unaprijedimo, trebamo napraviti, ja to zovem gravitacijske točke izvrsnosti. To su recimo bili ovi centri izvrsnosti. Znači, ili sisteme inkubatora koji će biti jedno kao javno-privatno partnerstvo između sveučilišta i firmi, ili na taj način, ili stvoriti okvir da ljudima uopće ne treba fakultet ili inkubator da bi počeli, znači da imaju izvore kapitala. Problem je što je, mislim to vi znate bolje od mene, Milane, ne možete uspoređivati tržište kapitala za startupe u Hrvatskoj sa razvijenim zemljama. Znači tu drastično zaostajemo i tu u jednom trenutku što se dogodilo u prošloj krizi. Većina firmi koja je propala u prošloj recesiji su bile mikro i male firme. I propale su iz razloga da uđete u financijsku blokadu i ako imaš najbolju ideju koja bi mogla pokoriti svijet, ti ne možeš izaći iz financijske blokade, niti možeš dobiti kredit, niti možeš dobiti financiranje. Ako da ne kažem ne prodaš dušu vragu, ali ako ne uđeš u deal sa većom firmom, onda to nije više tvoj patent. Onda to nije Dejan Kovač, onda sam ja dio Amazona, Google ili nečeg trećeg. U tom smjeru nama je potreban bolji okvir koji bi bio jedan integrirani pri sveučilištima kao razvojnim kapacitetima i koji bi se usmjerili na komercijalizaciju ideja. Jer gledajte, ja mogu biti vrhunski inženjer, mogu biti vrhunski programer, ali ja nemam pojma kako napraviti PR i marketing. Evo ove stvari koje je naš kolega Sudac spominjao, niti imam komunikacijske vještine. Znači većina nas, mislim, ja sam se učio komunikacijskim vještinama, ali dosta ljudi koji su super inženjeri možda nisu dobri u komunikaciji. Onda ti dođeš na sastanak, trebaš nekom prodati svoju ideju, a nemaš te vještine. Znači ne možete imati sve u jednoj osobi. I zato sam napomenuo tu mi se sviđao puno više ovaj Cornellov pristup. Oni su bi ti dali novac seed money i ti bi i dalje imao većinsko vlasništvo i vlasništvo na patentom. Imao bi 2 godine da razviješ svoju ideju i oni bi te obučavali 2 godine da ti dalje ostaneš mikropoduzetnik i vlasnik većinski svoje firme, ali bi ti dali specifična znanja, ovo što ste spomenuli, komunikacijska, koja svi trebamo nadograđivati, da ti kad ideš razgovara sutra sa nekim ko to treba kupiti, da znaš kako to prezentirati. Jer nije sve, znate, puno bolje od mene da ste u privatnom sektoru, da su prezentacijske vještine puno bitnije nego sami materijal, jer prodaje se osoba, ne proizvod. Gledaj, prije svega sada ne pričamo tu standardne floskule koje možemo čuti, treba smanjiti normalno poreze. Znači, prije svega mi nemamo ekonomske strategije, ja šta zagovaram već zadnjih 5 godina, treba STEM područje i tekako sada potencirati, pogotovo iz ovih sredstava koje ćemo dobiti iz Europske unije, jer mi jednostavno nemamo vlastitih sredstava da bi neke veće kapitalne projekte potaknuli.
Nisam ja protiv ni poljoprivrede, ni šumarstva, ni brodogradnje i sve ostalog, ali jednostavno udio ljudi koji radi u poljoprivredi u razvijenim zemljama je ispod 1-2%. Razvijala se znači četvrta industrijska revolucija, a da bi to ostvarili, moramo prije svega revidirati kvote na sveučilišnim fakultetima. To je jedan od projekata koji sam isto radio. Mi imamo kvote iz bivšeg sistema još uvijek po nekim fakultetima. Treba revidirati kvote da budu reprezentativne tržištu rada. Jer danas bilo koji od vas može imati ideje uz niski kapital, razviti neki model ili neku platformu i može postati novi infobip. Znači potrebna je ideja. A za to ja mislim da trebamo preusmjeriti veći broj djece upravo prema tim zanimanjima koja će biti sada u naredbi, evo kao što sam rekao, do 2025. SAD će skotiti na 50% udjela tih gig poslova će preći u sharing ekonomiju, a trenutno je 5% bilo u 2014. Dakle, tu je veliki potencijal u ovoj recesiji, može nam biti izuzetna prilika, neke i kriza, bit će svima kriza, ali jednostavno moramo odrediti cilj i moramo se usmjeriti na ovo područje koje je ovako inovacijsko-tehnološko. Hvala puno. Ivo, možeš malo, s obzirom da jako puno radiš sa start-upovima i s obzirom da u sharing economy je infrastruktura ključ zapravo mogućnosti s jedne strane i osobni soft skills, da tako kažem, plus poslovne ideje s druge strane, da se uspije u tom projektu. Srećom i kroz globalizacijske procese, internet, komunikaciju i sve ostalo, puno naših infrastrukturnih, da tako kažem, nedorečenosti i nelogičnosti možemo prebroditi kroz suradnju. Pa tako već i neke poznate globalne, da tako kažem, kompanije koje se kroz sharing economy šire, su već prisutne na hrvatskom tržištu, ali tu su i neke domaće platforme koje već isto tako rade i stvaraju zapravo podlogu za suradnju između sličnih ili različitih projekata. Pa možete navesti par takvih primjera i kako to zapravo uopće funkcionira kod nas? Pa iskreno, Milane, moram reći da u sklopu priprema za današnji webinar nisam taj dio specifično istraživao. Znam da je kod nas primjerice vrlo razvijena kultura crowdfundinga. Dakle, postoji jedna čitava zajednica koja se bavi crowdfundingom. Crowdfunding je u svakom slučaju, rekli bismo, par excellence primjer sharing ekonomije. Tako da je, evo, ja sam imao prilike sudjelovati u nekoliko ciklusa takozvane crowdfunding akademije, gdje su poduzetnici doista na početku dobivali, ja bih rekao, kroz jedan jako dobro smišljen program, sugestije, mentorstvo kako da najbolje realiziraju financiraju svoj projekt na bazi crowdfundinga i nekoliko vrlo lijepih projekata je odatle izašlo. Između ostalog, meni vrlo draga pivovara Brlog u Zadru, koje su dvije mlade poduzetnice pokrenule, a to što su baš poduzetnice koje kuhaju pivo u Zadru, to mi je nekako bila vrlo dragi aspekt. Drugi možda aspekt, ajmo reći, sharing ekonomije u dijelu koji ti jako dobro poznaš, Milane, puno bolje od mene, je čitava kripto zajednica. Dakle, kao što znamo, imamo kod nas nekoliko timova koji se vrlo aktivno bave različitim aspektima kriptovaluta i kripto tržišta. I tu smo, koliko ja uspijem vidjeti, isto poprilično dobro sinhronizirani sa globalnim događanjima. Treći dio koji sam malo imao prilike vidjeti, moram reći ne detaljno toliko, to je ekipa koja se okupila oko zadruge za etično financiranje, gdje također imaju jednu lijepu crowdfunding platformu koju su oni, čini mi se, pokrenuli ili organizirali. I ono što je tu važno reći, naravno da je sve ova prilika da se i domaće platforme razvijaju, ali ono što je također jako važno za razumjeti, sharing ekonomija je globalna, što znači da i lokalni timovi mogu sudjelovati u koristiti globalne platforme. Mi smo to u području startupova najbolje osjetili kada je riječ o financiranju kroz takozvani equity crowdfunding. Dakle, u situaciji gdje ti za svojih, 50 ili 100 eura koje uložiš u neki projekt ne dobivaš samo šalicu, majicu i kapicu, nego dobivaš actually određene udjele, tokene ili drugi oblik udjela u tim kompanijama. I tu bih se možda malo nadovezao na ovo što je kolega Kovač rekao. Točno je naravno da je naše tržište kapitala puno manje i slabije razvijeno od onih u Velikoj Britaniji i svim državama, ali isto tako je točno i važno za razumjeti da je zadnjih 3 do 5 godina možda to tržište kod nas značajno uznapredovalo.
jer mi danas imamo 3 ili 4 VC fonda, to nije puno, ali za jednu Hrvatsku koja je vrlo, vrlo mala, treba uvijek strancima koji gledaju globalno i koji pitaju za Hrvatsku reći, znate šta, Hrvatska vam je kao Brooklyn. Tu imate 4 milijuna ljudi, tamo imate 4 milijuna ljudi. I to njima onda polako, kako bi rekao, stavlja stvari u kontekst i bolje razumiju te razlike u naprosto veličini države. Ne? Ali znači imamo VC fondove, imamo dobro organizirane hrvatske anđele kroz Crane, imamo pristup domaćih startup projekata globalnim projektima kao što je Seeders i kao što su čitav niz drugih equity crowdfunding platformi u Europi. I ono što je možda najinteresantnije meni kao jedan stvarno jako pozitivan primjer, to je suradnja Zagrebačke burze i platforme Funderbeam, opet Milanu jako dobro poznata situacija. Za one koji ne znaju, znači prije nekoliko godina pokrenuti joint venture između Zagrebačke burze i Funderbeama i osnovan je takozvani Funderbeam Southeast Europe. Što je to? To je biti onako pojednostavljeno govoreći neki hibrid između burze sa dionicama vrlo male vrijednosti, takozvane small cap burze i nekog oblika crowdfundinga. I onda tu investitori kroz svoje ulaganje dobivaju tokene i tim tokenima kasnije mogu trgovati. Što je različito od mnogih drugih crowdfunding platformi gdje ti ako, ne znam, uložiš i dobiješ neki postotak u nekoj kompaniji, možeš čekati da ta kompanija bude kupljena ili da izađe na burzu da bi ti zapravo inkasirao svoju investiciju. Dok je kod Funderbeama drugačiji slučaj. I mi smo vidjeli, evo, dosta lijepi broj vrlo kvalitetnih domaćih projekata koji su, čak i strani su dolazili na našu tu lokalnu platformu da bi se financirali. Primjerice, možda najpoznatiji je primjer kompanije Include, dakle koja radi takozvane pametne klupe. Ivan Mrvoš iz kompanije bazirana u Solinu, gdje su oni zapravo bili prvi koji su prošli kroz Funderbeam, a nedavno su imali i drugi ciklus, dakle drugu rundu takozvanu fundraisinga tim putem. Tako da, po mom mišljenju, to već godinama govorim startupovima koji su raznim tim mentorskim programima kojima sudjelujem, zapravo kvalitetni projekti iz Hrvatske imaju itekako mogućnosti za financiranje i najčešće prepreka koja stoji ispred njih nije da nema mogućnost za financiranje, nego da možda njihova ideja nije dovoljno dobra, da nije dovoljno razvijena. Sva klasika koja muči startupove svuda. Znači, gdje su vam kupci, gdje su vam prihodi, da li rastete, a za one koji su stvarno jako, jako dobri, moglo bi se sad nabrajati, evo recimo Gideon Brothers iz Osijeka sa svojim fantastičnim, dakle, dronovima robotičkim za skladišta i za logističku industriju, u kojoj su... Orka. Molim? Orka, tako je. Dakle, Orka iz Osijeka. Također Orka iz Osijeka. Gideon Brothers u Zagrebu, robotika. Tako je. Znači, to su vrhunski projekti, jednog dana ćete biti neki novi infobipovi, ali već danas su primjerice baš evo u Funderbeamu uložio jedan od pionira finteha, znači Tavet Hindrichus, koji je suosnivač TransferWise-a i kojeg sam imao priliku davno upoznati kad ih je bilo dvojica u kompaniji i danas imamo dobru komunikaciju međusobno. Da, bilo je i pitanje jedno koje smo dobili prije samog početka oko tome da li se sharing economy može primjenjivati ili se primjenjuje u nekim tradicionalnim industrijama kao što su tekstilna, brodogradnja i tako dalje. Ja moram reći da ne znam da li se primjenjuje tekstilno ili brodogradnjoj, ali recimo u Hrvatskoj ima jedna platforma koja se zove Clicker i koja isto jednu tradicionalnu industriju lijepo inovira stvarajući mogućnost da se kroz konzultantske i ostale poslove povežu ljudi koji nude te usluge sa onima koji ih treba i konkretno i kroz kompanije i kroz pojedince. Znači imamo i u Hrvatskoj takvih inicijativa, a u tradicionalnom dijelu pretpostavljam da je to nešto što će morati se još malo više kreativnosti uključiti u cijelu tu priču. Samo reci. Pa, vrlo kratko komentar na to. Znači, dva sigurno najpoznatija primjera sharing ekonomije su jedan i drugi u vrlo tradicionalnim industrijama. Jedan je dakle taksi industriji, a to je naravno Uber, Lyft i drugi ride sharing platforme, a druga je u hotelijerskoj industriji koja je možda jedna od najstarijih industrija na svijetu ako ćemo gledati stare karavane koje su putovale svijetom. I znači Airbnb je dakle unio velike inovacije u tu industriju, tako da ja bih rekao da vjerojatno nema niti jedne industrije koja je imuna na digitalnu transformaciju, a vrlo vjerojatno uz malo mašte teško da bi se našla industrija u kojoj se neki oblik ekonomije dijeljenja ne bi mogao vrlo kvalitetno pogoditi.
Da, u tom dijelu definitivno zapravo digitalna transformacija i kroz jedan od oblika poslovnog modela te dijeljenja ekonomije zapravo mijenja tradicionalne industrije i kompletno ih tumba na glavu, da tako kažem, tražeći nova rješenja, brza i jeftinija, dostupna svima. Ratko, da li možeš nama malo reći, s obzirom da svi su spominjali i edukaciju i učenje, jer to su nova znanja, novi skills i nisu samo bitni, kao što kaže gospodin Srđan, i soft skills, trebala razvijati i hard skills, znači treba naći tu neku kombinaciju edukacije. Kako ti u svom tom kolopletu miksaš ili harmoniziraš tu potrebu za znanjem između sticanja novog znanja, istraživanja, odnosa s klijentima, poslovnim partnerima, ipak ne možeš samog sebe šerati. Da, sebe ne mogu šerati. Pa u biti dobro, ja sam po prirodi vrlo izrazito znatiželjna osoba i mene jako puno stvari zanima i trošim enormnu količinu vremena upravo na to istraživanje. A sad, kako da to čovjek individualno napravi, ne znam, nema drugog nego uložiti vrijeme, sjesti pred računalo i čačkati. Ne? Sad raspravljamo o tomu da li postoje nekakvi tradicionalni modeli koji se mogu ili ne mogu prebaciti u sharing economy. Po meni dovoljno otići na internet i napisati sharing economy examples, ima ih tisuće i tisuće. Evo sad odmah da se navežem na Ivin komentar. eBay i Amazon. Mislim, to je trgovina, ne? Jedna od najstarijih stvari na svijetu, to je čisti sharing economy, ne? Eto. Da, i App Store je isto čisti sharing economy. Evo recimo još jedan iznenađujući podatak. Linux, open source rješenja, to je tipičan primjer sharing economy. Donedavno je Microsoft imao sa svojim udjelom, ne znam, 90 nešto posto, onda se pojavio Linux i sad su ih prestigli. Ne? To je isto sharing economy koji je nastao tako da su se ljudi udružili, svaki uložio nešto, neko soft skills, neko hard skills, imamo Linux koji danas rocks. Da, to je dio koji je jako bitan upravo u tom razumijevanju, edukaciji, istraživanju i onom dijelu koji nam je dostupan kroz tu Google ideologiju, da kako kažem, gdje nam je svaka informacija dostupna. Samo je pitanje koliko smo mi spremni uključiti svoj vlastiti potencijal u cijelu tu priču. Gospodine Šimac, vi ste pričali upravo o tome, taj vlastiti potencijal, ta vlastita želja da se nešto ili riješi ili napravi, taj communication skills kroz soft skillove su ključ cijele te priče. Ali vama se to pokazalo i kao takav alat jako dobar i zapravo u mirenju. Iznenađujuće ono što ste sami kad smo pričali o tome doživjeli, da zapravo ljudi kad ne razgovaraju, ne samo da ne stvaraju nove ideje, nego niti ne rješavaju probleme. Oni jednostavno stoje ukopani, skoro pa da je model funkcioniranja isti. Što je taj trigger koji treba napraviti da se oni pomaknu iz onog svog ukopanog? Osim što trebaju slušati. Da, ljudi rješavaju probleme i sporove različite mišljenja na nekoliko načina. Jedan je na temelju prava, koji je često neproduktivan. Drugi je na temelju sile, jači tlači, i to dugoročno ni u jednom saslušamo drugu osobu, čujemo, razumijemo. Razumjeti nekoga ne znači ja se slažem, ali razumjeti nekoga znači je vrhunac komunikacije. I kad vi nekome kažete, aha, razumijem da razmišljamo drugačije, a sada razumijem i razloge zbog kojih vi mislite drugačije. To je nevjerovatan pomak u komunikaciji u odnosu na ono početno ja sam u pravu, ti si u krivu. Takva situacija na drugoj strani kaže slušao si me, priznao, uvažio i sad se ja više ne moram braniti od tvojih stavova i obući neprobojni prsluk, nego sam sam otvoren za vašu verziju istine. U takvoj suradničkoj atmosferi na kojoj se bazira medijacija, koja predstavlja čistu umjetnost biti čovjekom, se rješavaju svi problemi. Znači, krajnje je vrijeme svima nama da zapamtimo da mi nismo pojedinačno centar svijeta, da je svatko od nas svoj centar svijeta i da možemo napraviti velike stvari samo ako uvažimo tu našu različitost i iz te različitosti kreiramo novu vrijednost. Jer ako smo mi ovdje nas 6, odnosno nas 70 misli jednako, od nas nema nikakve koristi. Potičimo
ljude da iznose svoje mišljenje, da se zalažu za njih, za svoje ideje, potičimo različitost i iz toga proizlazi bogatstvo i zapamtimo da je biti u pravu jednostrano najčešće beskorisno u bilo kojem odnosu. Tako da umjesto da budemo u pravu, puno je bolje biti u poslovnom odnosu i njega razvijati. Prema tome, poruka je prestanite biti u pravu, prestanite natjeravati druge i uvjeravati da ste u pravu i nemojte u tom svojim nastojanjima pokušati nauditi drugome, jer to će vam se ovako ili onako vratiti nazad. Ljudi su najveći kooperatori među ljudskim bićima i to svaki biznis suradnički snažno potvrđuje. Da, ja mogu isto potvrditi i ima još jedan moment poduzetnički u glavi. Mi svi kad upadnemo u neke probleme volimo se zatvoriti u sebe i onda zapravo pokušavamo tražiti rješenja. To je kao da se vrtimo unutar jednog istog kruga u kojem zapravo nismo našli rješenje. Pa ja sam imao sreće da sam isto tako prošao nekakva znanja, odnosno stekao, pa sam, kad god sam upao u takav problem, onda sam uvijek trčao iz firme. Ili sam razgovarao s ljudima unutar kompanije, ili sam zvao neke frendove, pa smo pričali o svemu. I nevjerojatno koliko puta se nađu neka nova rješenja, a do kojih jučer uopće nismo ni slutili da postoje. Evo, ja bih tu postavio drugo anketno pitanje o tome koliko smo spremni, jer smo iz prvog vidjeli da još uvijek to relativno manje koristimo, koliko smo spremni u budućnosti koristiti takva znanja iz sharing economy. Evo, vidjeli smo ovaj dio i ja bih tu htio vam s vama podijeliti jedan graf ovom trenutku koji sam naišao malo googlajući, putujući po YouTube-u na jednu fenomenalnu investicijsku kuću koja se zove ARK Investment iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je napravila sjajnu ilustraciju toga gdje se zapravo mi danas nalazimo. Naime, ako vidite u zadnjih tih 200 godina koliko cijela ta priča tehnološke inovacije postoji nakon parnog stroja i željeznice koji su prvi uzdrmali taj naš svijet, pa onda ogromnog onog buma koji se dogodio između 1880. i 1920. godine kad je izumljen telefon, automobil, odnosno motor s unutarnjim sagorijevanjem i kad je Tesla prezentirao električne izmjeničnu struju i svi potencijali, to je nevjerovatno promijenilo svijet koji smo mi danas. Mi živimo potpuno normalno, ne razumijevajući kolika je promjena bila to za one ljude koji su živjeli u ono doba. Slično se nešto počelo događati 80. godina kad su kompjuteri počeli mijenjati naš svakodnevni život, bilo poslovni, bilo privatni, a isti takav još možda i veći iz mog kuta gledanja boom je napravio internet koji nas je zapravo sve skupa povezao. Ali u ovom trenutku, u zadnjih 7-8 godina, je došlo do jedne nevjerojatne eksplozije. Mi sada imamo čak 5 disruptivnih tehnologija koje mijenjaju svijet kompletno. I to su umjetna inteligencija, energy storage, odnosno pohrane energije, robotika, biogenetika i istraživanja su tu fascinantna što su se omogućila i naravno tu je blockchain tehnologija koja ono što smo prije mogli šerati kroz vijesti i imovinu i poruke, sada zaista s njom možemo raditi nevjerojatne stvari kroz šeranje svih imovina, da tako kažem. Taj graf je meni nevjerojatno ilustrativan u kakvom dinamičnom vremenu živimo. I dok su nekad u ono vrijeme bili veliki pojedinci stvarali velike korporacije između tih početka prelaska stoljeća 19. na 20. Danas zapravo više gotovo da i nema onih koji to mogu sami. Mogu sami inicirati priču kao što su je inicirali Elon Musk zadnji koji to radi, ali on surađuje sa nevjerojatno velikim brojem i kompanija i ljudi. Još je relativno i vertikalno posložen. Ali da bi mogli se nositi sa svim tim promjenama i svemu onome što nam donosi, jednostavno komunikacija i šeranje svojih najboljih znanja sa drugima
je nužda bez koje zapravo mislim da više nitko ni ne može ozbiljno raditi. Istovremeno, to je i sjajna prilika za takve manje ekonomije i manja društva i nerazvijene, da tako kažem, kao što je Hrvatska, da probamo naći neki svoj shortcut u toj priči. Pa sam tu htio, gospodine Kovač, vas pitati, evo vidite, 73% ima namjeru uključiti se, to je što je sjajno. Zahvaljujem svima koji su nam dali te odgovore. Gospodine Kovač, htio sam vas tu zamoliti, ti shortcutevi zapravo danas su vrlo jednostavni, danas oni omogućavaju da svugdje ulazimo. Vi ste imali projekte i sa umjetnom inteligencijom, pa da li nam možete malo i taj dio približiti što je tu povezano i na koji način se i to dotiče sharing ekonomije? Pa evo, čisto da napravim sintezu što su i Srđan i Ivo rekli, par dobrih točaka. Prva stvar je ovo već, znači imaju postojeći tih što je Ivo spomenuo i vi ste isto spomenuli, Milane, sharing modeli, znači Uber i tako dalje. Mislim, stvara se određena dodana vrijednost, govorimo o ekonomskoj dodanoj vrijednosti, u korištenju postojećih, što je super i treba, ja jesam za širenje sektora, ali ja sam prije za kreiranje novih sharing economy modela i sad ću u principu ispričati kako dođe novih, jer kad inovirate imate najveću dodanu vrijednost kao ekonomija. I to je ono što ja potičem, da mi budemo bazični ovdje za kreiranje novih inovacija. I sad su tu jedna mentalna procesa koji su blokade, koji su nasljeđe iz naše prošlosti. Jednu je dobru stvar rekao gospodin Srđan, da raspolažemo s informacijama koje vidimo i to se itekako slažem s time. A ja to zovem inače, volim zvati iluzija istine. Jer mi imamo dnevno preko 200 ja taj podatak nisam znao do prije godinu i pol, mi imamo dnevno svaki dan 200 novih knjiga iz različitih žanrova. Znači da se vi samo bavite sa čitanjem knjiga, vi fizički ne možete pročitati 200 novih knjiga. I ono što je rekao gospodin Špigel, mi smo veličinom pola, ja to zovem pola New Jerseya, ja sam u New Jerseyu bio, mi smo pola New Jerseya, Hrvatska vrlo mala, ali to nam je i prednost se možemo onda na vrlo lagan način prilagoditi. Znači, Kina koja ima milijardu, Indija, oni mogu dati 200 ljudi da čitaju knjige fizičkim putem i da nam govore šta je u tim knjigama sižet tih knjiga. Mi u Hrvatskoj, nažalost, već imamo dosta zaposlenih u raznim sektorima, mi ne možemo si priuštiti da smo mala zemlja da imamo 200 ljudi koji čitaju svaki dan knjige. Znači, mi moramo krenuti prema novim modelima strukturiranja informacija. To su upravo umjetna inteligencija i machine learning, odnosno strojna obrada podataka, koji će te velike količine podataka sažimati ono što je relevantno. Ono što je bitno, jedna stvar što ovaj graf ide itekako je pogođeno s ovim vašom grafom. Ako gledate strukturirane baze podataka, vam u zadnjoj dekadi vam raste u prosjeku oko 5 do 10% godišnje, ali količina nestrukturiranih bazi podataka vam ima skoro pa eksponencijalni rast. Znači, mi koristimo svake godine 5 do 10%, a skokovi u potencijalnim korištenjem novih baza podataka su enormni. Znači, tu ja vidim veliki potencijal. U tome svemu, da bi stvorio novi model sharing ekonomije, koji može biti inovacijskog kapaciteta u Hrvatskoj, potrebna je samo ideja. E sad, tu bih ja rekao prvi je ovo što sam rekao, problem taj mentalni, te iluzije istine, što je bitno, što je nebitno, to moramo redefinirati u društvu. A drugo je sama ideja inovacije. Ono što sam primijetio, sad ću vam reći o razliku među Amerike i Hrvatske i mentaliteta. Ono što mi sve vidimo, mi uvijek vidimo pobjednike, ali niko ne zna to da je Tesla prije nego što je uspio s prvim eksperimentom, da je 10.000 eksperimenta mu propalo. Znači, moja prijava da sam ja došao na Princeton, nikom nisam pričao da sam se ja prijavio na 100 drugih fakulteta i bio sam odbijen. Tako da mi uvijek gledamo samo onaj vrh, tip of the iceberg. Ali razlika u kulturi, recimo američkoj i našoj, tamo kad neko propadne, njega se ne penalizira socijalno, odnosno društveno, kao kod njih je bankrot normalna stvar. Probao sam sa idejom, nisam uspio, idem u novu ideju. Ali mi moramo dvije stvari napraviti u Hrvatskoj. Moramo promijeniti mentalitet, da ne penaliziramo ljude za pokušaje. I zato nećemo uopće imati pokušaja. Znači, ljudi moraju pokušati, jer nikad nećemo imati novu Teslu. Znači,
iz pokušaja, imat ćemo i neuspjele pokušaje, ali imat ćemo i uspješne pokušaje. Znači, prije svega moramo promijeniti mentalitet što znači biti pobjednik. Mentalitet, biti pobjednik znači i kad padneš da se ustaneš, a ne stalno da ti pobjeđuješ. Nemoguće je stalno pobjeđivati, niko ne može stalno pobjeđivati. Znači, to je prva stvar. I druga stvar je da mi mladima upravo u toj sferi krećemo u izobrazbi od najranije dobi da oni pokušavaju, da ih potičemo, odi rizik. Ali mi moramo napraviti i ekonomski okvir da kad firma propadne, da mi njih ne stavljamo na stup srama i onda stavljamo ih po dnevnim novinama, to je stup srama. Pa nije to ljudi stup srama, pa stup srama je ne probati. Nije stup srama probati i ne uspjeti. Znači moramo taj mentalni sklop mijenjati u cijelom društvu. I mislim da je to više ovako jedna moralno, ono što je gospodin Srđan pričao, više to je jedna moralno-informacijska struktura koju moramo modelirati. Možda će biti teže kod starijih generacija, ali moramo na taj način educirati nove informacije. Što tiče ove umjetne inteligencije, ja sam radio jedan projekt, upravo to je u obrazovanju. Kad vi možete pulati sve fakultete i onda imate preko 900, neke zemlje imaju preko 15.000 studijskih programa. I sad kad ti dolaziš, ono što mene interesiralo, kako ti filtriraš informacije. Isto kad dođeš na Amazon, ovo što je spomenuo, mislim, Ratko, i on spomenuo Amazon, ti kad gledaš Nike tenisice i onda tebi Amazon kaže, jel te možda zanimaju Adidas tenisice iste cijene. U principu ja sam išao po tom principu da se iskoristi postojeća jedna sharing platforma koja postoji u Hrvatskoj, to je centralizirani upis na fakultete, da pomogne djeci pri upisu na fakultete. To je bila jedna ideja, ima još par ideja, sada ne duže tu da ne monopoliziram raspravu, ali ono što je poanta u cijeloj toj priči, imate enormne količine nestrukturirane baze podataka, jedino što vam treba ideja i trebate se imati hrabrosti da pokušate. Super. Mene je ovo cijela priča ovako malo podsjeća kad gledam taj znanstveni dio i taj strašno sjajan uspjeh naših mladih ljudi koji dobivaju sjajne nagrade po diljem svijeta u različitim kategorijama. Me zapravo podsjeća na moje odrastanje kad je to bilo u sportu. Mi smo imali u sportu fenomenalne mlade ljude koji su uvijek u tim juniorskim kategorijama i omladinskim postizali maksimalno, a vrlo nikad ili gotovo nikad nisu došli na vrh u seniorskoj priči. Upravo zato jer je ta infrastruktura bila nedovoljno kvalitetna. Bila je dobra ona donja, ljudi su bili motivirani, ono što su oni sami mogli odraditi, oni su dali maksimum, ali kad su se trebali uklopiti u jednu širu priču koja je trebala sve nas dići u neki kvalitetni, da tako kažem, prostor, onda smo tu uvijek na neki način nestali. Ono što je bilo super, ti sportaši su nakon toga odlazili u inozemstvo i onda su individualno sa tako dobro organiziranim strukturama postizali maksimalne svjetske rezultate, što recimo mi danas vidimo u većini naših i u nogometu, i u košarci, i u rukometu i tako dalje. Znači, i dalje taj princip funkcionira. I ako povučemo paralelu, potpuno ista priča se događala i u znanstvenom dijelu, gdje su mnogi naši ljudi odlazili van. Sada se jedan dio, kao i vi, vraća natrag, ali ono što tu unutra je bitno da sad imamo te infrastrukture koje funkcioniraju. Evo, Ivo ih je naveo. Mi u Hrvatskoj se trudimo od Funderbina na burzi preko startup hubova i business angela. Ajde, jednog dana ćemo vjerojatno i razviti tržište kapitala da bi dobili kvalitetan kapitalizam i veću demokraciju. Ali mi sad tu inicijativu imamo. Mi imamo ljude koji na tome rade. Pa sam ja htio još malo zamoliti tebe, Ivo, da li nam možeš približiti, tu postoji problemi, ti se najviše sa njima susrećeš, te kompanije imaju i drugu stranu, znači ne uspijevaju uvijek zadovoljiti priču, ti ljudi se ponekad ne snađu. Kako to onda izgleda kad ti to s njima radiš jer si često mentor, ali i vidiš velike globalne primjere? Da, pričali smo o tome u pripremi za današnji webinar. Zvijezde sharing ekonomije koje su nam najčešće na prvim slajdovima zadnjih godina pokazuju svoju slabu stranu. Ja konkretno na Algebri pričamo o fundraisingu, financiranju i pričamo o takozvanim poslovnim modelima, gdje zapravo meni dragi primjer s kojim obično počnem je taksi industrija. Znači mi smo imali da prije nekoliko godina
monopolističku udrugu gdje je svaki taksist bio individualac sa svojim autom i igrali su šah na tim taksi stajalištima. Onda je sa puno problema i nasilja na ulicama ipak se probio Cameo koji je dao drugi poslovni model. Dakle, to je jedna kompanija koja ima svoju flotu objedinjenu, svaki auto radi 24 sata na dan i tako dalje. I onda je došao Uber koji je pak svoj poslovni model imao, koji je u početku doista djelovao kao nedostižno i superiorno. Međutim, zadnjih godina sam u ta svoja predavanja uključio, ajmo reći, zadnjih godina dvije i nastavak priče o Uberu koja glasi da Uber nailazi na sve veće probleme u različitim gradovima. Kolega Kovač je spomenuo gig ekonomiju. Pokazuje se zapravo da oni koji su sudionici te gig ekonomije nisu uvijek s njom baš toliko presretni. Tako da imamo situaciju primjerice upravo u Kaliforniji, znači tamo gdje je nastao i Uber, i Airbnb, i Lyft i većina drugih velikih tehnoloških kompanija, da kalifornijski sudovi sada faktički forsiraju Uber i Lyft da svoje vozače priznaju kao zaposlenike. Trenutno je ta sudska bitka u toku. Problem je u tome da ukoliko se to doista propiše, onda je čitav taj poslovni model zapravo potencijalno vrlo ugrožen. Jer onda se pokazuje da Uber mora plaćati i godišnje odmore, i naknadu za mirovine, i naknadu za zdravstveno osiguranje i tako dalje, što sve pripada zaposlenicima, a što se na gig ekonomiji štedi pod navodnicima. Tako da znači, općenito to pitanje prekarnog rada, kako se to u politici danas kaže, a mi u biznisu kažemo gig ekonomija, je u najmanju ruku kontroverzno i kompleksno. Dakle, Hrvatska je po postotku onih koji su na neki način klasificirani kao prekarni radnici u samom europskom vrhu, što ne znači da je to nužno baš dobro. Dakle, taj način rada ima svoje dobre i loše strane. Ako ste vi prekarni radnik na način da ste vrhunski freelancer, da sa svojim MacBookom možete otići na Kanare i tamo kod svog frenda u lijepoj vikendici na plaži programirati za neke Amerikance i zarađivati par $1000 mjesečno. Konkretno je kolega kojeg znam je upravo tako, jer ja ga pitam kud ideš, on kaže pa idem na Kanare, tamo mi je friend trenutno boravi, pa ću 2-3 tjedna od tamo programirati, pa ću se onda vratiti ne znam kamo. To je za mnoge koji su visoko obrazovani, visoko stručni, ostvaruju vrlo kvalitetne primjere, izuzetno atraktivan model. Ali ako ste vi gig ekonomija u smislu nekog fleksibilnog radnika kojeg je neka tvrtka za iznajmljivanje radnika iznajmila nekome za neko skladište ili za blagajnu ili za poslove koji su slabog razine primanja i slabe razine kompleksnosti, onda je to potencijalno veliki problem. Tako da je to jedna i pojava sharing ekonomije i velikih korporacija koje su tu unutra je fascinantna. Prilike su ogromne. Milane, kao što smo zapravo svi ovdje komentirali, za mnogi naše poduzetnike to je fantastična prilika da inoviraju svoje poslovne modele, da se umrežavaju sa partnerima kako u Hrvatskoj, tako i na globalnoj sceni. S druge strane, otvaraju se problemi za čitav razvoj društva, da sad ne pričamo o Airbnb-u, overturizmu. Praktički svaki europski grad danas nastoji naći način da na neki način zaštiti svoje građane, da se ne mora iseliti iz centra grada, da gradovi ne bi opustošeni ostali, odnosno mnogi već jesu, pa i kod nas, i Split, i Dubrovnik, i sve više Zagreb. I tu moramo nalaziti način da društvo prosperira, da nekakve društvene vrijednosti su zaštićene, da ti ljudi nisu naprosto prepušteni sami sebi u nekom smislu, a s druge strane da kompanije mogu stvarno na fleksibilan način se razvijati i rasti i nema jednostavnih rješenja, ali udruženi u nekom sharing razmišljanju i sharing sobi za sastanke i ovakvim webinarima možemo tražiti neka nova rješenja. Super. Meni je onaj dio koji je bio inspiracija za cijeli događaj organizacije oko ovog webinara bio vezan uz to da zapravo sharing ekonomija je potpuno usklađeni biznis model sa digitalnom ekonomijom. Ali ona nije jedina. Znači, ovo sve što sad razgovaramo, mi samo želimo ukazati koliko dobrih prilika postoji, ali one nisu uvijek na svaki način iste i ne uspijevaju svim ljudima. Neki zapravo i u tradicionalnoj ekonomiji pronalaze sebe i svoju sreću. Znači, ne treba isključivo sad tražiti i reći ok, samo svi preći u sharing ekonomiju i svi budemo sad surađivali. To nije, to je samo
model kojim zapravo tu transformaciju koja se događa iz našeg starog, da tako kažem, svijeta tradicionalne ekonomije u novu digitalnu ekonomiju, da vidimo, da ukažemo na to da zapravo postoji jedan model koji je potpuno prilagođen ljudima kroz tu suradnju. I o tome ste, evo, super ste ispričali kako i na koji način zapravo iz nekih aspekata ide. Ja bi tu pustio treću anketu koja govori o tome u kom periodu ovi ljudi koji su ovdje s nama imaju namjeru to početi koristiti, zato jer u nekom obliku svi ćemo je više ili manje koristiti. Pa evo, ako možete nam se uključiti u to da i dajete svoje odgovore oko toga šta, kako i na koji način bi to funkcioniralo. Ja bi tu sad htio privesti malo, s obzirom da na vrijeme ide kraju, diskusiju, pa bih zapravo redom zamolio svakog od vas, počeli smo od Ive i završili s njime, pa da nam on kaže što je to što bi on kao neku misao istaknuo ili nekako razmišljanje u cijeloj toj priči za ono što bi bilo bitno za razumijevanje važnosti ili prilike koje daje sharing economy. Ajmo neki kratki dio, sažetak svega toga, tako da privedemo nekakav siže sve cijele priče. Bilo je nekoliko pitanja i vjerojatno ćemo se još njih vratiti u chatu, ali vidim da je dosta sudionika koji razmišljaju ili koje smo potaknuli, motivirali da razmišljaju o primjeni ovih modela u svojim kompanijama, u svojim industrijama. Ja bih samo u tome iznimno ohrabrio. To je put prema tome da vaša kompanija bude konkurentnija, kako na domaćem, tako i na globalnom tržištu. Potražite modele, educirajte se, sve piše na internetu, potražite case studije, kako su se razvijale neke od tih najpoznatijih kompanija, pročitajte malo o tome na koje probleme nailaze. Ovaj webinar je također sharing ekonomija, dijelimo znanje. To što ste se ovdje priključili je izvrstan pokazatelj da vas to zanima. Ja sam sasvim sigurno otvoren preko organizatora da eventualno prokomentiram i jedan na jedan neke od tih stvari ako nekoga zanima. Vjerujem da su to i ostali panelisti. Ali evo, internet je vaša, kako bih rekao, vaše sveučilište. Informirajte se, interesirajte se, dobite inspiraciju iz pozitivnih projekata i slučajeva i iskoristite sve što vam današnja naša ovdje infrastruktura nudi. Ako tek krećete u svoj biznis, modeli poticaja, lokalna samouprava, plaćeni ili besplatni programi edukacije, inkubatori, akceleratori, sve je to danas prisutno, prilike su velike, vremena su krizna, ali krizna vremena su vremena u kojima se karte ponovo miješaju. Tako da je za one koji su brzi, spretni, odlučni, umješni, upravo kriza pruža priliku da se etablirate. I samo ću završiti s jednom rečenicom ili misli. Možda najbolji primjer za nekoga koji je iskoristio tranzicijsku situaciju, neću reći kriznu, ali tranzicijsku u automobilskoj industriji, nama svima planetarno poznati Mate Rimac. Ja sam ga imao čast upoznati još daleke 2012. kad je jako malo ljudi za njega znalo. Mate je upravo primjer kompanije koja je svojim znanjem, vrhunskom tehnologijom se pozicionirala danas kao skoro pa nezaobilazni partner golemim korporacijama koje sad sve dolaze u tu svetu nedjelju, ulažu u Rimac automobile, koristi njegovu tehnologiju i tako izvrstan primjer nekoga ko se majstorski pozicionirao u jednom tranzicijskom razdoblju jedne užasno stare i tradicionalne i ogromne industrije. Evo, toliko od mene. Super, hvala lijepo. Ratko, šta bi nam ti iz svog životnog iskustva i prakse jednog sharing ekonomiste koji to radi stalno poručio? Poručio bi da je to konstantno evaluirajući disruptiv model i ono možda je najbitnije, nemojmo zaboraviti, danas to nismo potencirali puno, ali ima i loših strana. Jako ih je teško sad navesti ono koje se konkretno trebali bi baš po industrijama krenuti svaku, jer totalno su različite, ali ima i loših strana sharing ekonomije, mada mogu se avoidati. Mi smo ih neke uspješno avoidali, neke nismo. Stvar povjerenja, nestalni prihodi, stvari privatnosti, ima to. Pravna regulativa još uvijek nije dovoljno posložena da bi to moglo funkcionirati. Mi kao firma imamo recimo dosta velikih problema. Znate da kad uposlite nekakvu osobu na privremeni rad u firmi, poplatite
poreze, onda se postavlja pitanje isplativosti svega toga skupa. Ne? Tako da ima tu još jako puno prostora kojega treba začepiti. Evo, ukratko. Ne, super, ovo si baš lijepo poentirao. Naime, upravo zato što je to nešto što je novo, to je još uvijek nešto što je nesigurno, nešto što ne daje stabilnost, nešto što troši naše slobodno vrijeme, oduzima nas dalje od porodica, stvara nas frustrirajućim kad nam ne ide, ima tu zaista puno tih detalja, ali u svakom poslu je to plus i minus. Ovdje smo poduzetni pa gledamo na onaj dio koji tek stvaramo i razvijamo. Super, hvala ti puno na ovom dopuni, ali ovo je dobar uvod za vašu završnu, gospodine Šimac. Vi ste nam super objasnili taj soft skills i taj dio na koji mi osobno moramo raditi. Pa baš kad pričamo o tim dobrim i lošim stranama, gdje smo mi tu sami i kako bi vi to nama za kraj objasnili? Ja bih za kraj poručio da ne čekajte da se drugi promijene. Napravite prvi korak u tom pogledu. Svaka kriza, pa i ova je nevjerovatna prilika, samo je treba iskoristiti. Vidite, i ovaj način na koji razgovaramo je prilika da širimo i razmjenjujemo ideje koje prije nismo baš koristili. Danas je cilj je da budete svi vi autentični pojedinci. Pokušajte napustiti tako teške uloge koje svi igramo. Poduzetnik, inženjer, pravnik, IT stručnjak, a mi smo samo ljudi. Budite prvo čovjek, a onda profesionalac i vidjet ćete, otvorit će vam se sva vrata. Ja sam živi primjer, kao jedan tradicionalni, formalni, strogi sudac, pretvorio sam se u skroz jednog evoluiranog pravnika sa potpuno novim multidisciplinarnim vještinama u kojima pravo više nije najvažnije, dapače može biti sporedno. Iskoristite svaku priliku da otkrijete tajne prirode, čitajte o komunikaciji, pregovorima, upravljanjima konflikta i saznajte nešto više o toj medijaciji koja je baš disruptivna u svijetu rješavanja sporova u kojoj se sporovi, vjerovali ili ne, koji traju 5, 6, čak 16 godina, rješavaju u jednom jedinom danu, baš zato što uz pomoć treće osobe koja stane između pristupa se rješenju na potpuno drugačiji način od onih koji do konflikta doveo. I svima svako dobro. I puno uspjeha. Jajno. Gospodine Kovač, evo, vas sam ostavio za kraj da nam malo isto taj dio sublimirate kroz vaše viđenje, odnosno koja je ta poruka zadnja. A prije svega ono u čem sam se ja uvijek rano u životu, ja sam uvijek razmišljajte globalno. Nikad nisam, uvijek kad sam gledao, ili sam se bavio nogometom, ili sam se bavio sa znanošću, ili sam se bavio sa sportom, uvijek sam gledao globalno priznate ljude, s tim evo, s ovih područja je Dražen Petrović mi je bio najveći udar sportski, a nije naravno Nikola Tesla znanstveni. Znači, razmišljajte globalno, jer postoje globalan svijet i pogotovo ako radite u ovom području u kojem mi pričamo, sharing ekonomije. Šta god izmislite ili inovirate, sutra možete završiti kao Infobip ili kao neka druga velika firma na New York Stock Exchange i biti pokretač cijele hrvatske ekonomije. To je prva i osnovna stvar. Druga stvar, izaberite što vam je strast. Meni su sport i znanost uvijek bili strast u mojem životu, jer ako ne radite to na 100%, je moj životni moto bio ili radim 0% ili 100%, nema 99%, 100% se radi. Znači, izaberite nešto što je vaša strast i izaberite samo jedan problem u ljudskoj stvarnosti koju želite riješiti. Kroz primjenu sharing ekonomije, artificial intelligence ili machine learninga. Ispojite to sve u jednom. Ima toliko kao što sam rekao, eksponencijalni rast nestrukturiranih baza podataka koji se može riješiti, koje su sve prilike za napraviti. I za kraj bih rekao, u cijelom tom procesu kad se odlučite na to, ne bojte se padova. Padova će uvijek biti i bitno da se uvijek ustanete i idete prema naprijed. Jer da nisam tako radio, ne bi se maknuo dalje od Županje ja. Sjajno, super. Pa evo da probam ja reći ono što je nekakva moja nekakva inicijativa u cijeloj toj priči bila. Da, danas imamo alate koji zaista pomažu da se uključimo i da nismo sami. Danas osim dobre ideje imamo i dobrih infrastruktura koje možemo koristiti. Znači na nama je da pokrenemo te svoje hard i soft skillse, da tako kažem,
tim engleskim izrazima koji su se toliko udomačili kod nas, ali ono što je suština, pokrenemo sebe, pokrenimo se i komunicirajmo. Ima još jedna stvar koju sam ja imao sreće rano naučiti, a većina ljudi čak niti ne pita, a to je da u komunikaciji vam ne trebaju dvoje. Potreba nam je jedan koji će inicirati, pokrenuti i uspostaviti odnos bilo sa jednim ili sa nekolicinom ili većinom mnogih drugih. Prema tome, ako sami krenete od toga da tražite i da svoja razmišljanja šerate, iz šeranja, razmišljanja i dijeljenja doći ćete do dijeljenja poslova, kroz dijeljenje poslova dolazite do dijeljenja prihoda, a kroz dijeljenje prihoda imate dovoljno da možete pristojno i bolje živjeti. Nije to jednostavan put, ali treba krenuti od sebe iznutra. Evo, ja vam zahvaljujem svima, prvenstveno evo, i panelistima koji su bili ovdje i hvala im zaista na konstruktivnom razgovoru. Posebno sam zahvalan svima koji ste nam se pridružili u ovom slušanju nas što tu imamo za reći. Dodatno bih se zahvalio i organizatorima, Tomu Gotovcu i njegovoj BSI Agency, kao i svojim kolegama u FIMI, Gabrieli i Bobaču. Mi smo ekipa koja to radi prvi četvrtak i najavljujem za sljedeći prvi četvrtak koji je 1. listopada novi webinar koji će govoriti o kriptovalutama kao osnovnom, odnosno jednom od sastavnih dijelova digitalne tranzicije cjelokupne financijske industrije. Naime, mnogi kriptovalute doživljavaju kao nekakav posebni fenomen, ali one uopće nisu posebne, one su totalno jednostavno nastavak onog što se događa u digitalizaciji financijske industrije. Kako, šta i koliko i kakve su te promjene, budite s nama i sljedeći prvi četvrtak u sljedećem mjesecu. Hvala vam puno svima na druženju. Pozdrav svima.